welcome address pibinaba ayakoi itaw Pandebam Birjit Birjit Pukopachage Birjit ki mage dei ngasi ki thorom sige welcome address pibinaba haiduna nisingari ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨ ꯐꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯋꯥꯏఎꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯃꯅ ꯈꯪꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠ ꯄꯥꯟꯗꯦꯝꯕꯝ ꯀꯧꯏ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯋꯥꯏఎꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯤ ꯌꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯏꯑꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯊꯧꯋꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯣꯛꯃꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯏꯑꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯣꯃꯦꯜ ꯋꯥꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯣꯕꯝ ꯅꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯍꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯃꯅꯤꯙꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯅꯥꯍꯜ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯦ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯑꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯨ ꯈꯨꯃꯖꯝꯕꯨꯁꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ keynote address say samakna pijarage YMCA Young Manipuri Council Assamgi akoigi hawalakpadagi wari masa amtang mayamda kajik ngasi tinbiriba halaman singda ai maigedagi lijarake samlapna Young Manipuri Council Assamda yauriba 90% chino punamak amangdagi organization gi knowledge lerakpa organization chahi kya organization tawduna lakpa lebaki seva tawduna lakpa chino matani akoina pendaba kya lekhibagi mamangda aduna akoina Borak Valley sida leiriba oja guru singa tanaraga phaminaraga kari tawba yaba makha taba do tanaminaraga Young Manipuri Council Assam se likhatpigani likhatkibani ahanba likhatkibagi date se August ki tang 3 2024 kaisam Rangpur leiba kaisam lohong siglenda hoyi organization se lup asi likhatkibani lup asi linkhalaba matungda hoina thabak thoram kayamom tawki ai tai ko sahi ani di phasale chahi ani burak sidasu yam tawki or lai report pathok charake isa general secretary ma oina likhatbagi maram asidi akoina ugaleiba narol singbo nisagi magai dagi lapna thamduna akoigi matik mayai leiraba mating leiraba narol khunai ama akoina puthok semgat chage haiduna adugi pandamda likhatkibani aduga loina na ngasi akoigi narol singda like sugi mangal piraga khoina karamna future da akoigi khunai asi ataiga hena matik mangal leiraba mithoi mihen kya puthokani haibagi adugi pandamda likhatkibani haitai akoi YMCA se ngasi fao akoina likhatpai matungda akoi tawduna su lai program su yam tawre haitai sports ka mari leinana amasung like su da mai paklakpa mayam da khudol kya mana kya pi khare YMCA gi magi dagi duga ngasi akoi advisor oibiriba oja guru singa tanaraga ngasi akoi narol singda karam haina akoi mamai chummaga karam haina afaba lambi achumma lambi da pubiba haibodo adui matang su thabak thoram kya tawre haitai sine akoi YMCA gi maruiba main oina pandamdi ngasi keynote address se ai matang sida techinjage pharmacy su yam manina yamna ngangaga su kanadem aduna maruiba point khara tang thamaga ai matang sida techinjage